pozdrav ljudi, danas ćemo snimati Counter Strike. Verzone, kako su me, ne vidim ono optika pravi, jer malo ćemo postaviti čitave. Jesi vidio? Inače, to je moj kolega Adnan, on me snima. Nećemo ni njega izostaviti. Pokaži sebe. Kako ljudi mogu bukvalno... Oj, a marš tamo! Headshot. Pro game. Pro game kako game. Čača. Adnan, hoćeš ti igrati malo? Ajde, ja preuzmem kameru. Što smo stavili? This pro game. Boost. Sad su gotovi. Mogu ja uzeti pušku? Aha, mogu, moram preuzeti. Neću. Kalašnikove. Yes. I'll just choose pušku. Sam ga puta pogodio i on nije mrtav. Vidiš i ovoga. U jaja. Ne vjerujem. Mam te dvije. Zvon. Subscribe tako. Nemaš. Moraš snimiti koji tvoj prvo. Stavljaju na ovaj TP link od... Epizoda traje već 4 minute i 10. Bez optike ga ubio i onda on mene ubio. Hajde, još jednu igraš. Mi vodimo. Mami ti ga fignem. Kupili smo svjetlo. Idite svuda ovdje ide. A tek je jutro, a mi smo počeli snimati klip. 12 sati. Čisto.
te da vide ljudi tebe. Kreni se vam. A on neće da se okrene, ali evo ga ovdje. Hajde sad ja. Ali ja sam pobjedio, igram još jednu. Pa jednu si izgubio. Kad 2 puta izgubiš, onda ja. Ima još jednom ako izgubiš. Odigrat ćemo još ovu partiju i završavamo epizodu. Može. 6 minuta već traje. I ljudi, to bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se do sljedećeg. Doviđenja.